Zamolila bih predsjednika Srpskog narodnog pokreta Naši, organizacije koja se već 8 godina bori protiv izdajničkog režima Demokratske stranke, Ivana Ivanovića, da vam se obrati. Pozdravite ga. Pomaže Bog, srpski vitezovi! Pomaže Bog, potomci svetog kneza Lazara i Miloša Obilića! Večera smo se ovdje okupili da pokažemo jasnu poruku Srbima na Kosovu i Metohiji da je srpska omladina uz njih. I oni to dobro znaju. Mesecima srpska omladina odlazi na barikade i daje podršku. Ali jedna veća poruka mora da dođe danas pojedinim ljudima u uši u Beogradu. Neka svako iz današnje vlasti dobro čuje da ako izgovori ovu rečenicu da su Kosovo i Metohija nezavisni, da mu neće otići samo jezik, nego će mu otići glava. Tako je! Jer mi smo potomci i Gavrila Principa. I naša glava nije skuplja od ostalih Srba koji su davali svoje glave za slobodu Srbije. Najveći problem naš leži u Beogradu. To je izdajnička marionetska vlada na čelu sa izdajnikom Borisom Tadićem. Zamislite još i ovo. Sa svih strana hoće da nas okupiraju. Šta je sa srpskom Vojvodinom? Gnjide poput Nenada Čanka i ostali koji žele da nam odvoje. Koji žele da nam odvoje i rasparčaju Srbiju. Šta je sa srpskom Crnom Gorom? Šta je sa Republikom Srpskom? Šta je sa Srpskom krajinom? Da li u duši bilo kojeg Srbina može da se kaže to više nije deo Srbije? Ne može! Ne može! Pravi Srbin, omladina srpska, nikada to neće dozvoliti. Prvi sam koji ću dati svoj život. Prvi sam koji ću poginuti. Svako od nas mora da položi svoj život za budućnost srpskoj omladine i za budućnost naše dece koja tek dolaze. Naši sveti preci nisu džabe ginuli da bi se sada Beogradom šetao politički otpad i duhovni šljam. Sa svih strana, sa svih televizija zasipaju nas lažnim vestima, govore nam o tome kako nema Srba više. Smije svako od vas ko je došao ovdje, svako je bilo kada podneo neku žrtvu za srpstvo. Hapse nas, prebijaju, proganjaju. Ovdje među nama je gomila policija koja nas gleda kao najveće pljačkaši i bandite dok su pravi pljačkaši na vlasti. I policija srpska neka se okrene, neka stane na stranu naroda, a ne na stranu izdajnika. Policija, okrenite sa svojim narodom. Branite Kosovo i Metohiju, one lopove i izdajnike. Tako je! I pozdravio bih vas za kraj još jednom parolom. Ne samo do godine u Prizrenu, nego ove godine u Prizrenu, ove godine u Prištini. Nema odustajanja. Mir za slobodu, glavu za Kosmet. Živjeli!